Tzalafalava, ma'alo lavlisuifua, olo ingol itzara 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗓𝗏, wa'o 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝, 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝, wo'o lualima. Ifia lava e vala'awlia'ina oi le 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝 Samoa, oi le tina Samoa, i le ISHAH Conference lua'o lualima. Fa'alau a'iteleina ai lo malamalama, i le tāua lo sau i te tonu o ainga, nu'u ma fa'ala potopotonga. O se awanoa tāwale nei tātou te whaasoa ai i le angalei o le atua, mai te whaafonga ai i nisi o taitai te maitai longa, mai atu nu'u e mamau. Tātou te pesotai ai foi, ma whaasoa ai o tātou manatu, moni a wale tāua, mo i tātou te maitai ma tīnā Samoa. Mai le aso whā i le aso ono September, lua o lua lima, o le a whaatino ai le tātou whamoe. E te tala le tātou risitala mo te maitai umalawa o si o tātou atunuu Samoa nei, ma atunuu e mamau. Whaapeso tai la tātou numera o tāua i luma. Tātou au ai whaatasi i le ISHAH Conference o le atele se pesosoani mo oi i le ati naeina o lo tangata, o lo iloa, ma le maalosi e whaauauina ai le tātou angaluenga whaatamaitai i si o tātou atulu o Samoa. Tātou peluai i le aso tau poa ina, le angalulei ma le alofa o le atua. ISHAH Conference crowned, called, commissioned. There's something beautiful about being a woman. The way we carry stories in our hands and strength in our spirit. The way we rise, even when the world expects us to stay small. We were never meant to fade into the background. We were made for more. We are nurturers, leaders, prayer warriors, dreamers, each of us called with purpose, crowned with grace, and commissioned with power. In a world that tells us to hold back, I invite you to step forward, together, to grow and to rise. Something special is coming for every woman, every story. You count. ISHAH Conference 2025 from 4th of September to the 6th here in 𝚑𝚘𝚎, Samoa. We would love to see you there. Called, crowned, commissioned. Don't miss your moment. Registration is now open. For more information or to register, visit our Facebook page or Instagram page at ISHAH Conference Samoa, or give us a call on the numbers provided. You can also give us an email at ishah.con@gmail.com. We're here to help you take the next step of faith. Your destiny is calling, and the answer is at ISHAH 2025. We'll see you there. Tzalafalava, ma'alo lavlisuifua. My name is 𝚜𝚑𝚎𝚢𝗓𝗏, and I'm honored to serve as the Miss Samoa and Miss Pacific Islands 2025. I'm so excited to invite you to the ISHAH Conference, a powerful gathering created to empower women, strengthen families, and inspire our communities through learning, sharing, and uplifting one another. This is a wonderful opportunity for us to grow together, build meaningful connections, celebrate the beauty of our culture while enriching ourselves both spiritually and personally. The ISHAH Conference will be held on the 4th to the 6th of September 2025 at the SIFA building in Apia Park. Registration is open to all women, and you are welcome to bring a friend or a family member along. Let's come together at the ISHAH Conference, where we gain strength, wisdom, and courage to continue empowering our lives and our communities. I look forward to meeting you there. ISHAH Conference, called, crowned, commissioned. Alo
talofa lava sa mola tunu pele e toe talofa atu lau polokalame Global Kingdom TV channel nei vaenga o leso ina ua 15 minuti te le tula e lua i New Zealand nei natu o le i tula le tolu i se tatu atunu pele o Samoa ia o mai lau sunga i le whawhiangainga rupin nei vaenga o leso Ia, whatalofa atu i lau sunga le whawhiangainga Reverend Mike ia vi ia le atu ai lona anga le lei o loo manu ia mea uma sio matu watu nuu i Samoa nei i le anga le lei o le tatou tapa au le langi vi ia le atua. Tai natu pasta o le watu nea no maulunga whai e ia lo si fonga ia ma leo le tatou wala leo ia e whatalofa i le whai ia maulunga si o tatou watu nuu e fio le malo malo ia o le malo tausi whapea foi ia le tatou atunu o Samoa o sila mio le aso walfa moi moi ia aili a mataina le tapo kalame malenganga whaalualu. Ia, vi ia le atua o toe fongo whapi atu i lau saunoanga Reverend le nei tu lau le awauli e avatu ai le whatalofa ma le awalofa atu ia isi o tatou atonu mai lava i se pito i matua e o lava i se pito iti ia a mata mai lava i le tatou fionga le au le malo malona masiofo ia taingane foi o le malo tausi o lo ia i le nei taimi ia taingane foi o tatou atonu uma i o e mautofi so se fata faitaulanga i fia ia e whatalo whatu foi le nei tu lao le awauli ia nea fio ai o le afionga i le lauli mali atoa ia taingane foi lona whalitua ia e le ngata ilea ia le afionga foi ia atula epa ma whalitua ia ma sa whapito ia fia me na omi ia ma lato foi tu ia vi ia le atua le matango fie o le nei aso matango fie file mu o le atua lo lunga sio matau atunu nei Samoa ia e momoli atu foi fa malo ma faftai sio tatu atunu po fia lava le tua fete ma mai ele nei fa sala longa fa fetai le tatalo faftai le no tatalo ma no fotapuai ia I whainga palota Samoa ia o le watali Samoa o le watali Samoa le mana onga sai ai ia a vela I olvi inga mal fa manu mal fa ftai le tatou tapa au ia ile nei I tula le aso ia ile anga inga po le fata tianga foi o le mea o le ai ai le whainga malo Samoa anga iluma ia fa felo e tu foi pa anga uma o le tatou Global Kingdom TV channel le ngata lea ia Remnant TV o te whatalo whatu ma awalo whatu le nei tūla le awauli le suafa man malo Yesu Keriso. Mi ele tua. O mai talo tau Samoa ia o lea fo I se talala tamai wai pe o le aso nei lea e alo ia ai le whaitaunga muli muli o le filfilinga si o tātou atunu ma le nganga whaalo alo Pastor Rupi. Ile tau a Samoa ia o le tau masani lava o le tau ngā malulu ai vevela. Ai o loo mawale file mu tangata nu o Samoa so se mea lava na malanga atu fo ia pia manise o vaenga o le tatou atonu ia o loo masani lava tangata I mea loo whaia ia saitasi o le iai fo e whainga malo le nei aso po le aso mulimuli le nei ia o loo saonga le mu mea uma o loo file mu Samoa o loo oli Samoa ia o loo whaia lava tiu te tauna whaia tatou tangata so se mea lava o loo iai ia o se tali atu nai le tatou atonu I Samoa nei malo whaftai li ele tua whaftai atu I le lo fionga le whatua le ua toe maua mai lewa noa natu o le tatou pokalame mulimuli nei au whatapena le tatou whamoemoe le neva yaso le tatou ISHAH Women's Conference ia le nei va yaso e talitonu ia o le atu loa I lau fionga le whatua ia e au mai a toa lava le au telenga o le tapenanga le neva yaso ai mai se lava o ai fo I lewa maua le avanoa e whaafonga mai le nei yaso ia po le nei fo I tu la ia o loo maua pea le avanoa ia tuna atu nei avanoa maulunga I lau fionga le whatua rupi ma le anganga whaaloalu
Aftai lava Reverend, mo le avanoa e mawhai ai ona tuina atu se whamtalanga a wale whamoe moe o kofrenisi pe ona tuina atu i le atua. O le aso tofi nei, o le aso le o le whamoe moe, le aso whao se tema. A mata le po le aso tofi, ia o le opening night, po le welcoming night foi lea, ia e a mata i le ono ai umaleiva. Ona o leila sfareile, ia session se whaile au, i le aso lima po le aso whareile lea, a mataleiva i le sfulua, ia ono le afiafi i le iva i le po, o le aso tonai, o le iva i le sfululua i le au, ia wha uma i lola, ia o le afiafi o le aso tonai, o le a whai ai le banquet dinner, ia po le dinner lea, ia patipati ai le whaatasi mai o le atua, ia patipati ai foi, ia tina matamaitai uma whaapea nisi o le malo le a wai, i le afiafi, ia mātou te break bread ai foi, i le afiafi, ia ma wha foi le vi inga i le atua. Tale tonu wa te le whaalau loa i le nei po kalame o le ISHAH Women's Conference, po le tina ma manuina, mai le loto o le atua. I le temi nei o lo ngalulua le committee ia e whaalau loa ma whaatau o tickets o le temi nei la Reverend wa whapau tau o tickets e tai se lauta la lo ia e tau o tickets i le temi nei ia e kawa ai i lea ticket e kawa ai o lau that's your entrance e mawai lau gift pack o lau gift pack le iai ma lau pasi awale kofrenisi it covers all your meals, so morning tea and dinner for all 3 days. Ia whai ai le tatou kofrenisi, e le ngata i lea, ia e iai fo ia lau nufoa i le lau, o le lau ai a le atua i le aso nai, ia o le a whai ese e ngatele. O te loa, Reverend mo le sila fio se o tatou atonu, ia ana neina mo moli ai le tusia le nei committee, i le afionga ia la auli mali atoa, ia taingane foi le rona faletua, ia e valaulia aloa i aim whapitoa i la ua, e awai mai le nei kofrenisi, mo le silafia, ia ua au mai e awai mai e foi le masiofo, ia a tonu e awai mai e maleao malo, e ia inisio o mingiska o lo o iai le temine ia o laua ma ue e awai mai fo i lea wha moe moe tali tonu Reverend o se ava noa ta ua le nei ai mei se lava i tinama te maitai ia ua filfilia e tau aveina le fua le tatou malo i le tatou taitaina le o malo le tatou malo mai tu malo ese o se ava noa ta ua le nei Vina mai ele atua le autu o le nei tausanga o le vala awina whaapaleina ma le tuina atu pe o le awina atu pe ona whaapalangi cord, crown and commission o te loa o se autu talawhia ngai i le nei vai tau awa le temina amai ele atua le pokalame whai ele iai se mea na tupu de tatou malo i le atemi o le finangalo le atua na ia au mai ele kofrenisi e whataunu na ia au mai e foi le autu e wha autu ina ele nei kofrenisi ma le lilo i manatu ia e iei se me tupu ai le tatou whainga malo e peise ila le mele wa tupu tatou whainga malo ma le autu na au mai ele nganga o le atua le tau o le vala awinga o le whaapaleina ma le awina atu o te iloa matu atala fia ngai lea ia mo nisi o tina mauso ta mai tai foi wa tofia ele ngata wa tofia i lato a wa tofia foi o lato wali e fai masui mo e o le lato foi tu malo i tono tato malo o te manatu la o se avanoa matango fie o se avanoa taua o le atatalo ai lunga ia au na le atua o mai mamau a wale nei fa moe o Whaife au po au na le atua lo matua whaonga aina le atua i New Zealand, Australia, ma Amerika. O lātou ia o le a whae o lātou lima matatalo.
I lunga o tina o le awai, ai me se fo I o le malo fo. Tatalo pesia I o ngatusa ma le autu o le nei tausanga. Ua wala awina ngā tau. Ua whapaleina la tau le atua le tofi. Le ngata lea, ia le alola awina atu. Ia lo whaile ngā luenga o le tatou malo. Ia pe talawhea ngai ma o tutusa ma le mea o lo tupu I Samoa. Pena whai atu I whamtalanga Reverend Mike. O le sila whanga le atua, na ia sila fia le taunu unga ai le iaiso na amatanga. Na sila fia le atua le mea le tupu. Ai le iloa tatou. Ai peita, I peise I o whaatasi le kofrenisi le nei. E whaamalo si ai tina tamaitai. E whaamalo si ai fo I le malo fo. Ia pe o se toe so atu le nei tūla le aso. O se ana wanoa le au maua. O se wanoa matango fie. Mai se tasi o perfecta lo o sau. Se tasi o auna le atua lo o whaima whaila unga I le ISHAH conference. O ia lea sa ia perfecta inga. Perfectanga I lunga I le afionga I ala auli. Rona tula I mai tono malo. So o ia lea, he's one of our speakers. So e matua I matango fie mea I lea tua. E pā lengi a mea lea tua. E no ora fo I mea lea tua. Ia peo se toe so atu lea. O te whamalo si atu I tatou atu no. Aua te no foai. O la se lautala. Okta se la I titi o le na se lautala. Pea whatu salia I sosia. Ma manuia o le atua o le e maua le kofrenisi. Ia ma na ia fo e tele I o activities o le a whai totono le kofrenisi. E te manuia ai, ma manuia I lo a inga, manuia I lo nuu, manuia I lo si o manga. Ia I le nei wha moe. Ia whaftai Reverend mo le whafsili, whaftai foi mo le awanoa. Malo, whaftai te lava I lau whiunga whatua, rupi le nei vaenga le aso lea lava ua manino matarvai. O nei polkalame o le toe polokalame po le toe aso nei momo. Ai le I whaasauni ma whaatapena atu mo le wha moe. Lea ua e ta ua ia swafo I lātou, lea ua whaalau tele atu ia I tau wala aulia ina ia awai. Ai maise o le wha moe ina ia o se avanoa. E tatalo I au auna le tua I lunga ia te I lātou. Ia peo le saunoa. Ua whatawi fola. Ua whatawi fo I taimi I le tūlai mai o le whainga malo. Ia I le tele o whaipule o I tū malo taitas. Mana ia la ai awai uma ia whaipule malato whale tua. Ia. Au whafunga mai fo ia whaipule I tū malo uma lava o Samoa. E lima sumaltas. Ia o se avanoa le lei lea, o se whaalumanga le lei fo I le nei I le amataina. O le tau wholaunga I le nei lima tausanga le a wholauai. Whaatai tele lava rupi mo le sila mamau. Ai mai se fo I o le whaatou whala inga. Ia lea lava ua le ngata I totonu o le whaala potopotonga. O le ngata I tonu o I kalesia. A le ua whaalau tele atu I le malo. O nuu ma a inga. O le asa ta ua ia le nisi o tātou speakers le awai le wha moe I seminar ai maisi o sauninga I le afiafi. E mawhai ona wha I lola tau suafa pe le o iai se tūlanga wha pe nā nitain. Ia, whaftai Reverend, o te loile se a whainga o le tūlanga. Awai e iei nisi o au nā le atua e sila fia fo e si o tātou atonu. E iei fo nisi o au nā le atua e leo ni Samoa. Ia au te iloa pe tala whea ngai. O le whaeloa tupe o whawhea ngai ngapo o au nā le atua o Samoa. Ia ina ia sila fia e fo e si o tātou atonu. Ia le to ai ngā speakers o loo au mai le nei komiti. Ia awa lava le au tauina o tinama tamaitai. O se tasi o mato speakers e suafa ia Apostle Dr. Joshua Avia. Ia o ia lea e ngalui Australia. Ia e telefo inisio e kalesia wa ia whatuina. Ma o se au nai e matua I
manino lana whaalongo malana tautala i le ngangana le tau perfetanga. So, o te iloa o sa yese perfetanga na tu inatu ele apostolo i le lunga i le awhionga i ala auli i nei tausanga o tuana. Ia, o le ua tino maile na perfetanga. Pe o tu inga whailaunga ia o te whaamahalosi aua te misia awai e te le oiloe nisi a tono la ia se upu ale atua mo nisi o taitai o le a awai ia ai aua ne misia le nei avanoa o se tasi na mato whailaunga. He is big on the prophetic and on prophecy. So o langa ia na se tasi na whaunga al apostolo lea ia Joshua avia ia mo le whailo atu ia o se tasina mato whailaunga. So yeah, very, very anointed. Yeah. O le wa na tuua na tamaitai po na tina e whailaunga ia peitai na mai ele nganga o le atua ia e mo ni ia inisi o perfecta tina ia pa ele o fluent ile meleta o le flow in the prophetic. So o le mea la nana mai le atua whaatanga ua tali ia mai pe e pasi mai le whaunga le suau ia o le sungala ia apostolo ia Joshua ia whapia le apostolo ia misa Sabbath ia o la ua ia se tasi ia o whailaunga o le a matua whai o le apostolo ato e flow i le anointing po whaunga le o perfecta ia e matua i matautia o si whailaunga pālangi le sau mai New Zealand o perfecta o le tamaitai ia o le whailaunga le sau mai Amerika o le perfecta ia o se tani ia e mana ia le whelanglang wa i o le line up le o whailaunga ia o le au mai ele fina ngalo le atua ia mo tinama tamaitai ia meise ia le matou malo sa mone ia sa o le ia lau sanoanga reverend o le amatanga lea ma nei le amata i le ali te mantuanga le tala il whiangenga tua ia Arona o le whaunga ai tatala noa ia Samuel na wala au le atua ia Samuel e tauna alo e whaau le situpu wa o le te me tauna alo e whaau le tupu e te inga lo na malo polo na tunu ia o le mea nana tupu o le whaunga e sau mai le atua ai ala atu i au na le atua pe e tala whea ngai aila lea ma le malo fou ia o le whaunga e sau mai le atua ia ai ala atu i au na le atua pe o le mana ia la na o le nei whamoe moe ia e umal vai aso nei ala vai aso le au te whalongolongo le whape e whai e whatautonga e whatauto ifo ia wa umana ia le whaunga wa umana tatalo ai au na le atua ma whau ia i le tatou malo fou ia ma a ngai ai loa a wale vala awina o vala awina i latou e le atua malo paftai le ua manino le tatou speakers o le tatou whamoemoe paftai fo i le ua tatala mai lo fina ngalu ia o nisi lava au na whaonga inga e le atua ia le fo i e baba yatu ia le amana ia tatou apostolo ia po tatou tama ia o le function il tatou me alofa le o le fa perfetanga la tou ia la tou te malama i le ngai oi mai o le tua ia mai se o le fina ngalo le tua mo tangata amen ona le sa ita ua le sunga ia la auli al mali e toa mal fal tua ia pe yo le langona foi na le ia foi le mai maue pe fa pe watu uma ia fai pule ia lima suma tasi po itu malo tato watu ele o ia se langona foi le e ono fa la tele atu le bala ulia ile sunga ia la uli la to fai pule ole e ia vainga al mato komiti o so ta ima fai pule o lato itu malo e la nisi o fai pule ia la confirm mai
e susu mai ia ma o le a wai fo i le whamoemoe. So o le aunga lava na a tonu e aveele a fio mai fo i o la auli mali toa ma lona fale tua. Ia o le a ave fo i lea ma se lui ma se whaamalo si au. I nisi o whaipule ua tōwhia. Ia e anga i mai ma a wai fo i lea whamoemoe. A iai nisi ua lawa ave ai tickets. Ia lawa iai nisi o lawa a whailoa mai. Ia e awai mai lea whamoemoe. Ia o te loa e o tua las tofi. Ia ua iai lava nisi o toa tele la toa lea awai. Ai o le whamoemoe ma le loto le nei komiti. Ia ta tala whaitotoa. Ia te ilato ma lava. O le ena whilwhilia i le tato whainga pālota. O se amatanga fō, se amatanga lelei. O se amatanga manuia foi, langa foi le tau te iloai o manuia sau lunga le maunga. O le wha unga tawhi mai lunga, ia peo tu langa lea, ia i lava le loto ma le anganga, ia e talosia, ia awai umai la tō i le wha moe moe. Whaftai rupi leo ua mana ia te lele wha tailo fo i komiti o whono wha vai o i tō malota i tasipe ma ua komiti o tātou wha moe moe. Ole e te loa Reverend, me ngā wale iei sesi awanoa mai le nei aso. Olo o matua ngā lulue komiti ona lai fo i loa lato. O le lato assignment lea mai le atua. So they have to be faithful. Le nei assignment a mai le atua. Ia awa lava le a ngā iluma o le tātou mālo. Ia o talitonu lava le mālo e lata i le atua le mālo e awa i le atua. Ia o se mālo manuia lea. O se mālo e tūmau. O se mālo foi. Ia e manuia i tātou uma. Ia le ona tangata uma. Ia pe o le tūlanga lea. Ai peina o whailoa atu, Reverend. O e leo se askeni le ne wha moe moe a tonu na iai lava le langona tau popole ma le mau tonu. Ona o le te leo lea kofre nisi wa au mai le atua. Sa iai lava le langona whaatangata voi lea. Ia o hai o le a fio mai. But e le a au mai le atua se mea tātou te le fina wina lona fina ngalo. E te tauna ustai mawhai pe tau te le iloa le anga iluma. Ia o le whatuatua e la ai tātou mawhai ai se mea wa mai le atua. Ai le o le ata mai o mea poletino mai o mea pena whai mai ele upo le atua. Ia o le toe talano atu le nei tu la o le awauli. Ma lo whaftai wainga muli lea lau fionga il whatua rupi. Ai mai se lava la au auna le atua. Whai whe au mō lātou whale tua. Nei te ua manuia ia le lauteli. Ia e maise tātou o loo tausi ia ainga, o loo tausi e ka le sia, o loo totonu o upu whai o mālo, o loo totonu o whala potonga, o le whainga mālo si o tātou atunu o Samoa, o se avanoa le lei, o se avanoa peona e sau noa le iai se manato le taimini nei e pa uoni le wha moi. Ai o le fina ngalo le atua, le o le fina ngalo le o le tangata. Te iloa ia o le tātou polkalame na ni vainga o le aso. Ai sau noa ia ele amatua se upo muli o le tātou polkalame. Ia isaisi vainga te fia sau noa ai, ia e mai se fo i o lofa anga moli po le tino ke viso loo. Mai moa matapo i atu no e mamau, mai se fo iniso i la tau loo tau ngā lulu e whaatas. Ia i so se vaenga o le nei lalulangi o loo tau ngā lulu e whaatasi mo le nei wha moi, ma le anganga wha alualu. Paftai Reverend, paftai lava mo le avanoa. Ia a tonu o le toe whaamanusi ma toe popo ato le nei au auna whatau waa i le tatou atonu o le nei whamoe e te tala i whewhi au. Reverend wa umana ave le whamtalanga komiti a ieni whale tua e o mai e mana o e au mai o lata walii e te tala le avanoa mai le aise totongi e ulufua uma i a whewhi au. So se whewhi au lava po le alava le eka le siama le whatawhaitau langa i tapua i ai. E open freely a lātou ia le nei whamoe moe. E
Kuala fai fo ilato I manuia uma o le nei wha moe moe. Ai o le aunga lava ia ma le loto pe ona watu I le amatanga le ta pokalame Reverend Mike. Ia wha manuia ia tina matama ita ia mai se tangata le tatou atunu. O le tala sa o lava ia ua iai tatou le vaitau o ita o le vaitau o le rapture. O le vaitau o le sitianga. E tau te leiloa le teimi. Ai o le ua tatou iai le vaitau ma le vaitemi. Pei ona iai New Zealand le vaitau o le teimi o le tau malulu. Ia e whapena se la ngona ilo unei tangata ma nisi fo ia o tina ma mātou o lo tu whaatasi. Ia o lo iai tatou le vaitau o le rapture po le sitianga. Ia e tele fo ila nisi e a tonu e le o iai se nau ta inga po se ngā lala ina ia tāpena lo na a inga, tāpena lo tangata, tāpena lo na si o manga ia mo le lumanai. Tātou tele o iloa lisi lua tau sanga lumanai. Ai pau lea ia o le alawa le me tupuai, ia a olo o tātou tāpena msauni. O le nei wha moe pena vatu, e wha malo sia tina. A e alu se e kale sia, e te vaai e tumu tina. A whai se fonta talo, e te vaai, e tele tina. A whaini por kalame e kale sia taitasi, e peisia I o tina lava. Le backbone pe o tina lea le tuasivi. Na te tule ia se malo si anga o se whaalaputuputonga po se e kale sia. O I tonu a o a ngai ai le nei wha moe moe. A malo si tina, e malo si fo ilana fautua manana tua lalo. I le tama, ona foi. E pese I o tina e sensitive, more sensitive nga ia o na whalongonga mo na manatu e sensitive. E mawhai fo inga o whape atu, e more sensitive atu I mea lea nganga. Pe o le tūlanga lea na au mai e lea tua. A wai whaingo fia pēna whape mai lea tua, whai se hamwhiti mutangata uma. Ai o le mea na mai e lea tua, whai se konferenissimo o ua fine. Ina ia whaamalo sia e lātou, ati ia e lātou, ia toi whaamumu ina le afi, ia toi iai tina le ngā lala le ngā lala I lea tua. Awa a manuia mama losi tina, e manuia mama losi foi o le tane, ma le tama, ia pe o tūlanga ia, ua whai ele nei a whaamoe moe po le nei konferenisi, o le tina ma manuina, po o le tina na mamanuina mai le loto po le fina ngalo le atua ia ele tele nisi upu a Reverend o te loa ta pai tele o mea na po o ni fofuanga fo ia le nei komiti o lo iai o le whaamoe moe lava ia peina avatu I lausunga Reverend a mese fo I nisi o le tatou wompa anga lo mai moa mai ma whaafonga mai fo I le nei a whasala launga o le aunga lava ia, e le e ati ia, e se e kale sia pe ati ia, e se nuu e tasi. O le aunga mal wha moe moe, i ati ia e tina umo sa moa. A wa a maa losi le tūpā o tamaitai, e maa losi le tūpā o ali. A maa losi le komiti tina, e mau popo foi o ali. Pe o tūlanga la ia pena talanoa tuai Reverend Mike, o le auna leo le nei wha moe moe, ia whaamalosia tina uma, ia tia e tina uma, ia toi whaamumuina le afi, ia toi whaalainga pe whaatūlai le tina e lona no fuanga. Ai e foi se tina wa ia te ia le langona, o ia le ulu. Ma ngai ala konferenisi le sau, se tala noa toi lona tama ia te ia, toi whaatūlanga. Awa e out of order loa le tina, pe out of order le ainga, wa mea langa ta o le disorder, o le disorder, o le dysfunction, dysfunction o le atangia ngati apolo se mea pero tūlanga uma ia ese le tāua o le silafia le tina o lona tūlanga o lona nofuanga ma le whaunga le atua o ia o le tina o ia o le whautua o ia I lalo o le whaamalu o le tane po lona toalua ia o se palaulo atu le nā o le tato konferenisi pe na whai atu o le ua pau le ua whaalu se lautala I le ticket ia e kawa umai mea umai te mana o mia I lea I aso I e tolu o te loe umaso e tolu e le umala ngā lala o te mana o I
Te mana o wha umi ia ai o te loa o se amatanga lea o se poro kalame wa a mai e lea tua. Ia awa ia tina mata maitai o Samoa, ele ngata nei Samoa. Ia me se foiso tatou atonu i ngai i New Zealand, ia Australia, Hawaii, Amerika, po fea lava o loo mai moa mai ai le nei fasa launga. Reverend Mike ai o tele ia, whaftai lava i lau sunga. Ia avea lava oe mawhai ma whaamalo si au, ia le ngata i lea o lau tā le ni ma le whaunga wa watu e lea tua ia te oe awale nei ala leo. Ia wa whai oe ma se whaamanuianga tele lava i toa tele o whaalaputuputonga. Ia ai mese foi o mātou ngei i Samoa. Ia i le tato ISHAH Women's Conference o te whaamalo atu whaftai atu. O te loa e ielo whartua ia o ia lea o lo fau tua ia te oe ma watu upo le ola ma ati ia e oe ma whaamalo sia oe ia o le ngaluenga nā ma le function ngā e selelele e o tina. So o te whaftai atu Reverend Mike ia me se o whartua ia le ngata lera tato ala leo Global Kingdom TV ia mo le teimi mo le whaavanoa ino tau i tu la po le tau teimi foi whaavanoa ino lo teimi te mai moa mai ai le nei whaasala lau po le nei whaalau loa o le tato Koferenisi e whai nei Samoa i o i Apia Park i le football complex ia o peia o i fo elena whai ele lotu whaftai ia le pass party o se complex pitosili lena te le Samoa ia o se complex fo ia o i Apia Park o le a whai ele a wha moe moe a whaapea i aini se tuai mai ia o le a whaatau ia tickets i le whaitoa a le aunga lava ia mal wha moe moe ia whaatau tickets a le i o atu i le tato wha moe moe ia awa lava le tāpena ina for komiti o tau mawhtanga mtūlanga whapena ia ilo fo ia wha i o gift packs matūlanga e whapena i tau ona tāpena ia i pēle mea lava lea lo o talo sanga tuai o tato atonu ia lo o mawai o le SAP Maker Store ia tato tickets fesili mo le tamaitai po le sunga ia Nancy ia o ia lea o lo o iai tickets mai mawhai ona whaatawailau tickets i ngai SAP o ngā fofua ia o lo mato whai paanga fo i ma le SAP ia o lora le i tele i o ministries o lo mato whai paanga ia le ngata le o whai ngā malo o nisi o company o nisi o ministries al malo o lo mato paanga ia e whaatau nuu ma au si aile nei wha moe moe pe ona tu ina atu i le atua ia e message o tatou atonu ia o lau toe upu ia wha manuia le atua ia iai le anga le o le atua malutia i o tau rola ma tau soifua i ona a ao ia iai pia le anga le o tatou tapa au si o tatou atonu nei Samoa malana whainga malo le anga i luma ia malutia Samoa ia au alofa o le atua whaaftai Reverend Mike mo lau teimi wha manuia le atua i lau sunga wha uina ma wha luaina wha unga le atua ia i ngaluenga lo o whiangai ma lau sunga e meisel whatua ia ma le ekalesia whaaftai mo le avanoa. Whaaftai tele lau whionga whatua rupi ngiwa ingo le asu sanga yane ai o tai walfa moe moe ma le tāpenanga le neiva yaso o la mātou tāpua o la mātou te talu na ia manuia le wha moe moe ia awa nganga mo le mālo le tua o le mātou te talu ia lu pepe pea le lau a manu e ala le musmusunga le ngangpa ia i mea lofa ma anga waa ua wha mea lofa ina ia le tua mo le tino ke wiso mo moli te le atua lo wha anga i a fionga i apostolo ai maise o le wha ala potiputonga wha pia foi ia nisi o sui o le tātou mālo sa mo le au wai wha moe moe ai sa ngai ane ai o tai manu ia tele le wha moe moe lewa yaso ia sili o na mawalunga se vi inga o le atua au le mātou tapo iatu whaftai tele mo lo of noa whaftai foi lo wha malo mai ia i se whaatala ula atu ia awal tātou wha moe moe o tātou wa ai whautele tasil tātou misiona tasil tātou moli mai o le whaalau te ringa o le mālo le tua ia whaapau mai i se tala ni vaenga o le aso whaftai tele atu i le pulenga le tātou RCTV ia mo le tātou whainga paanga ai mai se foi
o paanga tātou Global Kingdom TV so staff on nila langi o lo e maua mai ai lau au nanga mana tua le wha moi moi lau te talu. Io le mātou tala lea lau fionga le whaltua wha manuia tele maua le maua tele aua ni mawai le sua au ma le nofo ali ia aua le langolangoina o le wha moi moi e maise ia o lau fionga le whaltua e ono le nei tō wha mamao ma le wha tō wha la inga mai le tua le ua wha tula ia le tua le nei fo i taimi ma le nei vai tau o lo tātou iai ia o lo whaanga mo le pō o moli te le atu mo oe le whaletua, whaapea le awhionga le apostolo, whaapea le aingali, whaapea le tātou i kālesia pele, His Word Ministries i Samoa, male lalolangi atua, ia ono Yesu, amene, amene, manu ia tele Samoa, mai a te au nei, la auto auna atu mo e Samoa, whaapea fo i le whionga le whatua ia rupi, ma te whaatofa atu le nei vaenga o le fiafi, so i fua, ma ia manuia. Shalom, shalom. Shalom. Talofa lava, malo lovely soifua, o lo 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗠𝗒𝚒𝚘 wa o le 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 ma 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚡 Pasifika, wo o 2-5. E fia lava e vala avlia ina oi le tamaitaʻi Samoa, oi le tina Samoa, i le ISHAH Conference o 2-5. Whaalao ai te leina ai lo malamalama, i le tāua lo sau i te tonu o ainga, nuu ma whaala potopotonga. O se awa noa tāua le nei tātou te whaasoa ai i le anga leo le atua, mai te whaafonga ai i nisi o taitai te maitai longa, mai atu nuu e mamau. Tātou te whesotai ai foi, ma whaasoa ai o tātou manatu, moni a wale tāua, mo i tātou te maitai ma tina Samoa. Mai le aso wha i le aso ono Septema 2-5 o le a whaatino ai le tātou whaamoemoe. E te tala le tātou risitala mo te maitai umalawa o si o tātou atunuu Samoa nei ma atunuu e mamau. Whaapesotai la tātou numera o tāua i luma. Tātou au ai whaatasi i le ISHAH Conference o le atele se whesosoani mo oi i le ati naeina o lo tangata, o lo iloa, ma le maalosi e whaauauina ai le tātou angaluenga whaatamaitai isi o tātou atunuu o Samoa. Tātou wheluai i le aso tau poa ina, le angalilei ma le alofa o le atua. ISHAH Conference crowned, called, commissioned. There's something beautiful about being a woman. The way we carry stories in our hands and strength in our spirit. The way we rise, even when the world expects us to stay small. We were never meant to fade into the background. We were made for more. We are nurturers, leaders, prayer warriors, dreamers, each of us called with purpose, crowned with grace, and commissioned with power. In a world that tells us to hold back, I invite you to step forward, together, to grow and to rise. Something special is coming for every woman, every story. You count. ISHAH Conference 2025 from 4th of September to the 6th here in Apia, Samoa. We would love to see you there. Called, crowned, commissioned. Don't miss your moment. Registration is now open. For more information or to register, visit our Facebook page or Instagram page at ISHAH Conference Samoa or give us a call on the numbers provided. You can also give us an email at ishah.con@gmail.com. We're here to help you take the next step of faith. Your destiny is calling, and the answer is at ISHAH 2025. We'll see you there.
Zala Falava, Ma'alola Plisuifua. My name is 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗓𝗓, and I'm honored to serve as the Miss Samoa and Miss Pacific Islands 2025. I'm so excited to invite you to the ISHAH Conference, a powerful gathering created to empower women, strengthen families, and inspire our communities through learning, sharing, and uplifting one another. This is a wonderful opportunity for us to grow together, build meaningful connections, celebrate the beauty of our culture while enriching ourselves both spiritually and personally. The ISHAH Conference will be held on the 4th to the 6th of September 2025 at the SIFA building in Apia Park. Registration is open to all women, and you are welcome to bring a friend or a family member along. Let's come together at the ISHAH Conference, where we gain strength, wisdom, and courage to continue empowering our lives and our communities. I look forward to meeting you there. ISHAH Conference, called, crowned, commissioned.